تاجیکان آینه تاریخی ملت تاجیکستان با استقبال 35 سالگی استقلالیت دولتی کارزاری اما روزا با زبان‌های گوناگون دنیا تاجیکستان با تشبس‌های بین‌المللی در سیارت دولت پیشروان تشبسکار و فتح و نصرت فروغ صبح دانایی کتاب مقامات امنیت باید بیش از هر وقت دیگر هوشیار باشند. سیر و سیاحت برای صنعتی و کشاورزی و علم فروغ معرفت راهنمای جامعه تاجیکستان آزاد و صاحب اختیار. دوست باشید، اتفاق باشید، شکرانه همین دولت کنید، شکرانه همین سرزمین کنید، شکرانه کنید که چنین وطن عزیز و محبوب دارید. ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ, нашри муфассали барномаи ахборро мустақиман манзуратон мегардонем. бо супориши президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон аз лаҳзаҳои аввалини пас аз рух додани заминҷунбии рӯзи 13 апрел комиссияи ҳукуматӣ таҳти роҳбарии муовини сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон сулаймон зиёзода ба ноҳияҳои водии рашт сафарбар гардид. комиссияи ҳукуматӣ иборат аз намояндагони роҳбарии вазорату идораҳои вобаста ба ҳолатҳои фавқулода, захираҳои давлатӣ, сохтмон, геология, заминсозию геодезия ва мақомоти маҳаллии иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ба омӯзиши ҳамаҷонибаи оқибатҳои заминҷунбӣ ва муайян намудани ҳаҷм ва намудҳои кӯмаки фаврӣ ба мардуми зарардида машғуланд. طبق سپارش‌های سرور دولت محترم امامعلی رحمان حجم و راه و واسطه‌های رسانیدن کمک به مردم و برطرف نمودن پسامدهای این آفت طبیعی باید هر چه زودتر معین کرده شده با کارها برای برطرف نمودن مشکلی‌های پیش آمده سرعت بخشیده شود. طبق معلومات تا این لحظه دسترس شده در ناحیه‌های رشت و تاجیک‌آباد 94 خانه استقامتی پرره و 50 خانه قسماً ویران گردیده، به 61 خانه دیگر آسیب سبک رسیده است. همچنین 3 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی و نزدیک 200 انشاءات گوناگون دیگر ضرر دیدند. خاطررسان باید نمود که 13 اپریل سال 2025 ساعت 9:24 دقیقه در حدود جمهوری تاجیکستان زمین جنبی رخ داد. قوه لرزش زمین در مرکزش که در مسافه 160 کیلومتر شمال و شرق از شهر دوشنبه و 21 کیلومتر شرق از مرکز ناحیه رشت قرار داشت 5-6 بال و در شهر دوشنبه 3 بال را تشکیل داد. با سپارش президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон оқибатҳои заминҷунбӣ дар ноҳияҳои рашту тоҷикобод бартараф мегардад. бо ин мақсад ситод оид ба бартарафсозии оқибатҳои офати табиӣ ташкил шуда ҳаҷми зарар муайян карда мешавад. гузориши ҳамкоронамон. 13 اپریل سال روان در قلمرو جمهوری تاجیکستان زمین لرزه به خیر گرفته شد. طبق معلومات خدمات گئوفیزیکی اکادمی علم‌های جمهوری تاجیکستان ساعت 9:24 زمین جنبی رخ داده. قوه لرزش زمین در مرکزش که در مسافه 160 کیلومتری شمال و شرق از شهر دوشنبه و 21 کیلومتری شرق از مرکز ناحیه رشت قرار داشت. جنبش زمین 5.6 بال را تشکیل داد. با سفارش پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان کمیسیای حکومتی تحت راهبری معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان سلیمان زیازاده در ناحیه تاجیک‌آباد با فعالیت ستاد دائم و عمل کننده از حساب کارمندان و ساکنان ناحیه تاجیک‌آباد که برای کمک نمودن سفربر کرده شده‌اند از حالت ساکنان ضرر دیده نموده به حالت‌های برطرف نمودن عاقبت‌های آفت طبیعی شناس شدند. در نتیجه این آفت طبیعی در دهه‌های غنیشاب و سفیداب جماعت دهات قلعه لب آب و دهه‌های سری چشمه، بوستان، پلیکلان و انور قلندر و جماعت دهات لنگر شاه ناحیه تاجیک‌آباد خانه‌های استخامتی، بیناهای یاریرسان، مؤسسه‌های تعلیمی و بنگاه‌های طبی ضرر دیدند. مورد ذکر است که حکومت جمهوری تاجیکستان سریع وقت برطرف نمودن عاقبت‌های آفت طبیعی و با منظر زیست تامین نمودن عائله‌های ضرر دیده تدبیرهای مشخصی را عملی می‌نماید.
با سپارش پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای میلاد محترم امومالی رحمان از لحظه‌های اولین رخ دادن زمین جنبی کمیسیای حکومتی تحت رهبری معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان سلیمان زیازاده به ناحیه‌های رشت و تاجیک‌آباد سفربر گردید. کمیسیای حکومتی عبارت از نمایندگان وزارت و اداره‌های وابسته به حالت‌های فوق‌العاده، ذخیره‌های دولتی، ساختمان، گیولوژی، زمینسازی و گیودزی و مقامات محلی اجرایی حکومت دولتی به آموزش همه‌جانبه عاقبت‌های زمین جنبی و معین نمودن حجم و نمودهای کمک فوری به مردم ضرر دیده مشغولند. مسئولین کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان معلومات آخر را درباره پیامدن زلزله در ناحیه‌های رشت و تاجیک‌آباد چنین شهر داد. چطوری که به همه ما شما معلوم است تاریخ 13 اپریل سال 2024 در نتیجه زمین لرزه در یک قسمت جمهوری تاجیکستان در منطقه رشت، ناحیه رشت و ناحیه تاجیک‌آباد از آفات طبیعی زمین لرزه ضرر دیدند. در نتیجه زمین لرزه در اینجا قسمت زیادی منزل اقامتی شهروندان با پرگی خراب گشته، قسمت دیگر انشاءات‌های رسان ضرر دیدند. در اساس دستور سپارش‌های پیشوای معظم ملت گروه کاری تأسیس داده شده. در گروه کاری وزیران، رئیسان کمیته و نمایندگان وزارت و اداره‌های داخلدار برای معین نمودن ضرر آفات طبیعی و باورهای واخوری به شهروندان از آفات‌های طبیعی ضرر دیده آماده بودند. امروز تحت رهبری معاون سروزیر 3 گروه کاری در ناحیه رشت، 3 گروه کاری در ناحیه تاجیک‌آباد عمل نموده تا روزهای نزدیک مقدار معینی پر ضرردگان و قسمان ضرردگان اهالی از آفت‌های طبیعی ضررده معین کرده می‌شود. در اساس دستور سپارش‌های پیشوای معظم ملت امروز الکی برای شهروندان از آفت‌های طبیعی ضررده مواد غذایی در ناحیه رشت در انبارها ذخیره کرده شده و همه اهالی مقدار کمک رسانده می‌شود. اینچنین برای ضرردگان خیمه‌های موقتی برای زیست در جایهایشان وصل کرده شده ایستاده‌اند. طبق سپارش‌های سرور دولت محترم امومالی رحمان، حجم و راه و واسطه‌های رساندن کمک به مردم و برطرف نمودن پسامدهای این آفت طبیعی باید هرچه زودتر معین شده. برای برطرف نمودن مشکلات‌های پیش آمده به ساکنان ضرر دیده صورت بخشیده شود. امروز در تالار مجلسگاه مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه رشت با مقصد صورت بخشیدن کارهای برطرف نمودن عاقبت‌های زلزله در ناحیه‌های ذکر گردیده سیتا تشکیل کرده شد. از لحظه اول به عمل آمدن این حادثه طبیعی زمین لرزه غمخوری بیوسته از حضور صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومالی رحمان بود که برای واخوری با مردم برای برطرف نمودن عقوبت‌های حالت با آمده گروه کاری حکومت جمهوری تاجیکستان تأسیس داده شد و به ناحیه رشت سفربر کرده شد و از لحظه اول موادهای عضوخواری، خیمه‌ها و دیگر موادهای ضروری برای ضرردگان آفات طبیعی مهیا کرده شد. از جانب خدمات‌های داخلدار استاد حالت‌های فوق‌العاده جهت برقرار نمودن روح‌های ویران شده، جهت با یاری طبی رساندن به شهروندانی که البته ضرر دیدند کارهای ضروری انجام داده شد. حالت امروزه بسیار کاربری رفته ایستاده است. همه مردم از این دستگیری از این غمخوری‌های اساس‌های صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت بسیار خرسند هستند و در یک جایگی حالت به میان آمده پورا برطرف کرده می شود. در ستاد برطرف سازی عاقبت‌های آفت طبیعی مسئولین ساختارهای داخلدار وظیفه‌دار شدند تا در مهلت پیش‌بینی‌شده کارهای برقرارسازی انجام داده شود. پایتخت سبز، شهر دلها و مرکز تشبسات چنین مفهوم مربوط به شهر دوشنبه است که از روی نظام و اسلوب معاصر شهرسازی امروز مشهور و محبوب است. در زمان صاحب استقلالی با توجه خاصه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امومالی رحمان و ذوق زیبایی پرستی رئیس شهر دوشنبه که با دید نو و جهانبینی وسیع ظاهر می‌گردد، شهر دوشنبه استوار رشد نموده سالهای اخیر با مکمل سازی انفراساختور از روی سبک و اسلوب ملی و معاصر شهرسازی کاملا دیگرگون گشته است و به شهر پیشرفته و مترقی مرکز برگزاری همایش‌های سطح بلند و چون آینه ملت صاحب تمدن تاجیک به مکان دوست داشته همه تبدیل یافته است. فخرالدین محمد یوسف گزارش می‌دهد. شهر دوشنبه دارای اینفراستруктури خاص، شرایط معاصر زیست و طبیعت زیباست.
душанбе нигини миллати тоҷик. инак қадамҳои устувор бо тарҳҳои муосири рушду пешрафти бесобиқаи пойтахти мамлакат ки раванди созандагиҳо ва давраи муосири шаҳрсозӣ унвон мегардад, душанберо чун шаҳри ҳамеша сабз, макони сайру саёҳат ва пойтахти амнтарин муаррифӣ кард. раванди обудонӣ ва созандагиҳо ки аз ҷониби роҳбарияти шаҳри душанбе бо диди нав аз рӯи тарҳҳои ҳамкадами замон бо фарогирии тамоми бахшҳо роҳандозӣ мешаванд, шурӯъ аз комилгардонии инфраструктур шароити муосиру арзандаи зистро дар шаҳри душанбе муҳайё сохтааст. В нашем городе появилось очень много парков. Появилась у нас возможность прогуляться с детьми, с внуками. Приходим, отдыхаем. Такая красота у нас. Тюльпанов много. Детских площадок много. Спасибо нашему правительству, что заботится о детях, о взрослых. Тарҳои наҷиб бо қадамҳои устувор бештар аз 20 нақшаи мукаммали навсозӣ ва муҳайёсозандаи инфраструктури замонавӣ аз рӯи тарҳҳои муосири шаҳрсозӣ ки дар давоми 7 соли охир бо сабку услуби хос таҳия ва амалӣ мешаванд, дар пойтахт иншооти таъиноти гуногун бунёд гардид. дар ин раванд нақшаҳои ободонӣ чун шаҳракҳои навбунёд роҳандозӣ шуда, қоматафрозии биноҳо ва иншооти сохташаванда бо омезиши унсурҳои миллии меъморӣ ҳамзамон сабку услуби муосир душанберо ба шаҳри пешрафта мубаддал мегардонад. ман Сита аз Ҳиндустон. Душанбе шаҳри хеле зебою хурам аст. мардуми ин ҷо меҳмондӯст. шаҳри саёҳӣ ва иқлими хуб дорад. дар ҳама ҷо зебогӣ мебошад. пойтахти мамлакат ки дорои маҷмӯъу кохҳои зебои маъмурию фарҳангӣ, биноҳои баландошунаи хизмативу истиқоматӣ, хиёбону кӯчаҳои васеъ, роҳҳои мошингарди мунфарши бисёр қабата, корхонаҳои хурду миёна ва азими саноатӣ, муассисаҳои маърифатию илмӣ ва адабӣ, инчунин марказҳои замонавии хизматрасонӣ ва толору майдонҳои варзишии ҷавобгӯ ба стандарти байналмилалӣ мебошанд, имрӯз яке аз шаҳрҳои шинохтаи ҷаҳони мутамаддин гардидааст. имрӯзҳо ҳар як гӯшаи шаҳри душанбе ба макони тарихӣ, зебову дилфиреб ва сайру гашти сокинону меҳмонони пойтахт табдил гашта барои ҳар фарди бедору худшиноси миллат боиси ифтихор аст. бо роҳнамоии сарвари давлат ва таваҷҷӯҳи ҳукумати мамлакат рушди соҳаи сайёҳӣ афзалият пайдо намуда, ташаббусҳои бунёдӣ гузошта мешаванд. дар ҳошияи ҳадафҳои пешрифтаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон баҳри тавсеаи бахши сайёҳӣ дар пойтахт бо дастгирии раиси шаҳри душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ иқдомҳои назаррас роҳандозӣ гардиданд, ки дар рушди соҳа заминаи созгор фароҳам овардааст. масалан, дар заминаи муҳайёсозии инфраструктури сайёҳӣ дар шаҳри душанбе раванди бунёду фаъолсозии меҳмонхонаҳои муосири хуштар ва дорои стандарту низоми ҳамкадами замон чун силсила амалӣ гардида имрӯз мавриди таваҷҷӯҳ аст. рейтинг шаҳри душанбе мавриди таваҷҷӯҳ ва назарсанҷиҳои пайдарҳам. аввалин рӯйдоди хотирмоне ки дар ҳаёти сиёсиву иҷтимоии пойтахт соли 2017 ба қайд гирифта шуд, дар раддабандии шаҳрҳои аз нигоҳи туризми ояндадор ҷойи аввалро соҳиб шудани шаҳри душанбе мебошад. ин назарсанҷиро маҷаллаи сайёҳӣ Search for Travel бар асоси таҳқиқоти ширкати машҳури амрикоӣ Mastercard таҳия кард. ҳамин тариқ соли 2018 пойтахти тоҷикистон шаҳри душанбе ба қатори 10 шаҳри дар айёми баҳор барои сайёҳӣ муносиби иттиҳоди давлатҳои мустақил шомил гардид, ки ин муждаи фараҳбахшу 19 апрели соли 2018 агентии таҳлилии турстати Россия низ дар асоси натиҷаҳои назарсанҷӣ интишор кард. дар саммити Федератсияи ҷаҳонии туристӣ ки аз 7 то 9 сентябри соли 2018 дар шаҳри Чиндаои ҷумҳурии халқии Хитой баргузор гардида буд, шаҳри душанбе ба узвияти Федератсияи ҷаҳонии шаҳрҳои туристӣ низ пазируфта шуд. дар соли 2019 бошад, тибқи назарсанҷии навбатии агентии иттилоотии Турстат, пойтахти Тоҷикистон шаҳри Душанбе ба 10-гонаи беҳтарин шаҳрҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил барои сайёҳати тирамоҳӣ шомил шуд. Душанбе бо таърих, табиат, маданияти меросии худ диққати сайёҳони зиёдро ҷалб менамояд. бунёди меҳмонхонаҳои панҷситорадор, иншооти тиббӣ, боғҳои фарҳангиву пароғатӣ, бунёди биноҳои истиқоматии замонавӣ ва иншооти тиҷоратӣ, чойхонаҳои бо нақшу нигори миллӣ оро ёфта, коҳҳои бегазанди зебоии хоси меъморӣ, китобхонаву осорхона ки беназир дар Осиёи марказӣ мебошанд, яке аз самтҳои афзалиятноки рушди сайёҳӣ дар шаҳри Душанбе аст. кишвари амн, тибқи назарсанҷии маркази таҳлилии амрикоӣ Gallup, ки аз рӯи андешаи шаҳрвандони 142 давлати дунё амалӣ гардида буд, Тоҷикистон дар зинаи дуюми ҷадвали амнтарин кишварҳои олам ҷой гирифт. лоиҳаҳои ҷадид бо инфраструктури мукаммал ҳамакнун дар доираи татбиқи минбаъдаи нақшаи генералии шаҳри Душанбе, тибқи лоиҳаҳои бо меъёрҳои байналмилалии шаҳрсозӣ таҳия гардида, як қатор кӯчаву хиёбонҳо ва маҳаллаҳои пойтахт мавриди навсозии ободонӣ қарор доранд. бо дар назардошти имконоти фароҳам гардида, тамоми тарҳҳои бунёдӣ аз рӯи услуби хос бо ҷоринамоии унсурҳои миллии меъморӣ роҳандозӣ мегарданд.
бо талош ва ғамхории пайвастаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва тадбирҳои наҷибу шоистаи раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ имрӯз Душанбе ба шаҳри сабзу хуррам ва ободу пешрафта табдил ёфт. ин аст ки дар тамоми фасл шаҳри Душанбе сарсабзу гулпӯш аст. чунин низом асоси таваҷҷӯҳи ҷаҳонгардон ва паҳн шудани назару ақидаҳои нек дар сомонаҳои тарғиботӣ хуса пайҳам инъикос шудани дастовардҳои шаҳри Душанбе чун шаҳри ҳамеша сабз дар воситаҳои таблиғотӣ аст. бо дар назардошти афзудани таваҷҷӯҳ шаҳри Душанбе аз 10 гунаи шаҳрҳои амтарин беҳтарин шаҳри сайёҳат ва сайру гашти шабона эътироф гардидааст. мегаполис ҳамакнун марҳилаи нави рушд бо лоиҳаҳои азим Душанберо ба шаҳри беҳамто дар сайёра мубаддал хоҳад кард. Фахриддин Муҳаммади Усуф, Ахбор, шаҳри орзуҳо. дар шаҳри Душанбе вохӯрии ҳафтуми роҳбарони мақомоти олии аудити давлатҳои аъзои созмони ҳамкории Шанхай доир гардид. дар вохӯрии масоили марбут ба аудити захираҳои обӣ, ҳифзи пиряхҳо, устувории захираҳои обӣ ва масъалаҳои вобаста ба аудити якҷоя мавриди таҳлилу баррасии ҳамаҷониба қарор дода шуд. тафсилоти бештар дар гузориши Хуршедаи Наҷмиддин. имрӯз дар пойтахти кишвар шаҳри Душанбе вохӯрии ҳафтуми роҳбарони мақомоти олии аудити давлатҳои аъзои созмони ҳамкории Шанхай баргузор гардид ки дар ҷараёни он масъалаи марбут ба аудити захираҳои обӣ ва аудити ҳифзи пиряхҳо инчунин нақшачорабиниҳо барои солҳои 2025-2027 баррасӣ гардид. ёдовар мешавем ки ин вохӯрӣ дар асоси ташаббусҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба ҷалб намудани таваҷҷӯҳи ҷомеаи ҷаҳон ба роҳи ҳал ва дарёфти усулҳои рафъи мушкилот вобаста ба обу иқлим ва ҳифзи пиряхҳо баргузор шуд. дар ҷараёни вохӯрии мазкур намояндагони ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон иброз доштанд ки вохӯрии имрӯза ба яке аз масъалаҳои муҳими аудити захираҳои обӣ бахшида шуда фурсати муносиб барои рафъ намудани мушкилот, тақвият бахшидани ҳамкории дуҷониба ва бисёрҷониба мебошад. Тематика сегодняшней встречи в контексте изменения климатических условий акцентировался на важность и своевременность проведения аудита водных ресурсов и защите ледников, которые находятся под реальной угрозой и требует принятия незамедлительных мер по их сохранению. Руководствуясь международно признанными конструктивными инициативами основателя мира и национального единства, лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, в области защиты экологии и устойчивого развития. Сегодняшнее мероприятие Счетная палата Республики Таджикистан выступил с предложением повысить значимость и роли высших органов аудита государств, членов Шанхайской организации сотрудничества в процессе управления водными ресурсами и защиты ледников, как основного источника пресной воды. мавзӯи ин ҳамоиш дар замоне матраҳ мегардад ки аҳамияти захираҳои обӣ дар ҳаёти иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва экологии давлатҳо махсусан дар минтақаҳои осебпазир бештар мегардад. Я Алихан Смаилов, председатель Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан. Сегодня мы находимся в Таджикистане, в солнечном городе Душанбе. Здесь проходит 7-я встреча руководителей высших органов государственного аудита стран-участников Шанхайской организации сотрудничества. Надо отметить важность этого международной организации, в рамках которого наши страны эффективно взаимодействуют по всем вопросам торгово-экономического, культурно-гуманитарного сотрудничества. Мы взаимодействуем по таким вопросам, как энергетика, охрана окружающей среды, логистика, безопасность и многие другие вопросы. И тема сегодняшней нашей встречи является эффективное управление водными ресурсами в наших странах. Қайд гардид ки дар шароите қарор дорем ки мақомоти аудит самти стратегӣ ва муҳим барои иқтисодиёт ва иҷтимоиёти давлатҳо ба ҳисоб меравад. Зеро ин соҳа на танҳо ба рушди иқтисод, балки ба беҳтар намудани шароити зиндагии мардум ва таъмини устувории рушди минтақа кӯмак мерасонад. таъкид гардид ки ҷумҳурии Тоҷикистон дорои захираҳои бузурги оби тозаи нӯшокӣ буда захираҳои об дар
таъмини рушди устувори иқтисодиёти давлатҳо нақши муассир доранд. қариб ҳамаи обҳое ки дар ҳудуди тоҷикистон ташаккул меёбанд барои истифода дар соҳаи кишоварзӣ ва нӯшидан мувофиқ мебошанд. ҳамин аст ки ҷумҳурии тоҷикистон аз ҷумлаи давлатҳои пешсафе мебошад ки бо дарки масъулияти глобалӣ дар сатҳи байналмилалӣ якчанд ташаббуси муҳими стратегӣ пешниҳод ва татбиқ намудааст. дар ин чорабинии сатҳи баланд палатаи ҳисоби ҷумҳурии тоҷикистон давоми 2 рӯзи раисии ҷаласаи сарони ниҳодҳои олии аудити созмони ҳамкориҳои шанхайро ба зимма дошта самтҳои афзалиятноки таҳкими аудити мустақили манбаъҳои обро мавриди баррасӣ қарор медиҳад. ибтикору ташаббусҳои ҷаҳонӣ асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар соҳаи обу иқлим ҳамеша мавриди дастгирии ҷомеаи ҷаҳонӣ қарор гирифта ҳалли масъалаҳои мазкур ҳамкориҳои мутақобилан судмандро тақозо менамояд. баррасии мавзӯъҳои матраҳшаванда хусусияти глобалӣ дошта баҳри пешгирӣ ва бартараф намудани омилҳои ба ҳифзу бехатарии муҳити зист обу иқлим экология бахусус беҳдошти ҳаёти инсонӣ дар ҷомеаи ҷаҳонӣ таъсири мусбӣ мерасонад. ҳамкориҳои муштарак дар чорчӯбаи шӯрои сарони ниҳодҳои олии аудити созмони ҳамкориҳои шанхай тақвият ёфта самараи нек ба бор меоваранд. иштирокчиён иброз намуданд ки ҳадафи асосии баргузор намудани аудити бо сифати беҳгардонии ҳаёти шаҳрвандон ва ҳимоя намудани захираҳои обӣ ва истифодаи самараноку мақсадноки он мебошад. ёдовар мешавем ки 29-31 майи соли 2025 дар шаҳри душанбе аввалин конференсияи байналмилалии сатҳи баланд оид ба ҳифзи пиряхҳо баргузор мешавад. он имконияти хуб барои муаррифии иқтидори илмӣ ва имконияти бунёдии тоҷикистон дар масъалаи ҳифзи пиряхҳо мебошад. дуюмин фестивал намоишгоҳи байналмилалии донишгоҳҳои давлатҳои хориҷӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон ин навбат бо шаклу шеваи нав ва имкониятҳои фароғ барои довталабони тоҷикистонӣ доир шуд. муассисаҳои иштирокчии ин тадбир аз 12 давлати дунё буда сар аз 14 то 18 ҳамин моҳ идома меёбад. гузориши Наврӯз Сафаров дар ин хусус таҳия шудааст. ҳамин як маротибаи дуюм аст ки бо як иқдоми маорифпарваронаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон фестивал намоишгоҳи байналмилалии донишгоҳҳои давлатҳои хориҷ дар кишвари мо баргузор мегардад. ин тадбир ба хотири рушди ҳамкориҳо миёни муассисаҳои миёна ва олии касби рӯйдаст гирифта шуда беҳтарин имконият барои довталабони тоҷикистонӣ ҷиҳати дохил шудан ва идомаи таҳсил ба дигар макотиби олӣ берун аз кишвар аст. яъне ба василаи ин ҳамоиш хатмкунандагони кишвари мо метавонанд дилхуд донишгоҳу донишкадаҳои писандидаи худро интихоб карда бо имтиёзҳои мухталиф ва имкониятҳои фароғ соҳиби номи пуршарафи донишҷӯ шаванд. довталабоне ки хоҳиши дар хориҷ аз кишвар таҳсил кардан доранд, ин як имконияти хуб аст ва метавонанд шиносоӣ бо ин муассисаҳо бо он ихтисосҳое ки вобаста ба бисолаи омӯзиши фаннои табиӣ дақиқ риёзӣ эълон кардани ҷумҳурии тоҷикистон ҳамзамон он ҳадафҳои стратегие ки мамлакати мо эълон кардааст бо сурат саноатикунонии мамлакат инчунин таъмини амнияту озуқаворӣ баровардани кишвар аз бумбасти коммуникатсионӣ таъмини истиқлолияти энергетикӣ. албатта имрӯз он муассисаҳои иштирок доранд дар ин фестивал намоишгоҳ ки кадрҳо дар самтҳои стратегии мамлакат ва он стратегия ва барномаҳои ҳукуматие ки қабул гардидааст дар ҳамун самт кадрҳо дар ин муассисаҳо омода карда мешаванд. дар рӯзи аввали фестивал намоишгоҳи байналмилалии донишгоҳҳои давлатҳои хориҷ 84 муассисаҳои таҳсилоти олӣ ва миёнаи касбӣ аз 12 давлати дунё аз ҷумла иёлоти муттаҳидаи Америка, Британияи Кабир ва Ирландияи Шимолӣ, ҷумҳурии мардумии Чин, Аморати муттаҳидаи Араб, Малайзия, Федератсияи Русия, ҷумҳурии Қазоқистон, Ӯзбекистон, Қирғизистон ва Беларус иштирок доранд. макони баргузории чорабинии маркази Экспо Душанбе ба шумор рафта. дар он барои иштирокдорон имкониятҳои мусоид фароҳам оварда шудааст. Я представляю Ивановский государственный энергетический университет, Егоров Сергей Анатольевич, декан факультета по подготовке иностранных студентов. За последние 2 года мы увеличили прием студентов из Таджикистана в 5 раз. Мы предлагаем бюджетные места для поступающих и высокооплачиваемые профессии, которые связаны с электроэнергетикой,
с проектированием объектов энергетики. Мы готовим специалистов для различных электрических станций, для атомных, тепловых станций. И специалисты востребованы во всем мире. Сейчас идет строительство атомных станций в различных зарубежных странах, и студенты, которые заканчивают учиться, заключают договора и могут рассчитывать на работу за рубежом. هم از جهت اشتراک فعالانه داوطلبان و هم از لحاظ تعداد زیاد اشتراکچیان خارجی فستیوال نمایشگاه امساله برتریت‌های زیاد داشت. زیرا سال قبلی اگر نزدیک 30 دانشگاه و دانشکده‌های عالی کشورهای خارج حضور داشتند، امسال این نشان داد به 84 برابر گردید. یعنی این به آن معناست که در زمینه سیاست درهای باز حکومت جمهوری تاجیکستان همکاری‌ها در سمت مکتب و معارف میان دولت‌های خارج بهتر گردیده ثمرآورند. کالج ما در شهر لندن است و گفتن ممکن است که یکی از بهترین مؤسسه‌های عالی کسبی در منطقه دانسته می‌شود. سمت فعالیت ما آماده ساختن متخصصان در سمت تکنولوژی اطلاعاتی و راه کمیونیکاسیا میباشد. حالا ما با این فستیوال با تازه‌ترین دستاورد آمدیم و همه امکانیت‌ها را برای جلب دانشجویان تاجیک با این درگاه استفاده می‌نماییم. ما پی بردیم که خواهشمندان از کشورهای شما برای داخل شدن به دانشگاه‌های با نفوذ سطح جهانی خیلی زیاد است. ما آمادگی می‌بینیم برای معرفی امکانیت‌های مؤسسه تعلیمی خود به دیگر منطقه‌های تاجیکستان. ما روزهای 16 و 18 در سفریم، یعنی به دیگر منطقه‌های وطن شما سفر می‌کنیم. Мы очень рады присутствовать здесь сегодня на второй международной выставке, которая проходит в городе Душанбе. Мы представляем Московский политехнический университет. У нас более 10 факультетов, направлений, разных специальностей. В частности, знаю то, что ребята из города Душанбе, Республики Таджикистан предпочитают там факультеты информационных технологий, экономика управления. فستیوال نمایشگاه بین‌المللی دانشگاه‌های دولت‌های خارج برای شناسایی جوانان و نورسان کشور ما با دستاورد و امکانات‌های دانشگاه‌های مشهور جهان جلب آنها به این مؤسسه‌ها و امثال این بوده تا روز 18 اپریل ادامه می‌یابد و برگزاری این تدبیر در ولایت‌های ختلان و سوغد نیز در نظر داشته شده است. имконоти сайёҳии ҷумҳурии тоҷикистон дар намоишгоҳи 29-уми байналмилалии сайёҳии тобистон 2025 дар шаҳри екатеринбурги федератсияи русия муаррифӣ гардид. иброҳим назруллозода гузориш медиҳад. ҳайати ҷумҳурии тоҷикистон дар 29-умин намоишгоҳи байналмилалии сайёҳии тобистон 2025 ки дар шаҳри екатеринбурги федератсияи русия баргузор гардид иштирок намуданд. дар намоишгоҳи мазкур намояндагони ширкатҳои сайёҳии мамлакат бо ташкили гӯшаи сайёҳии ҷумҳурии тоҷикистон имкониятҳои сайёҳии кишварро муаррифӣ намуданд. маврид ба зикр аст ки намоишгоҳи байналмилалии сайёҳии мазкур яке аз намоишгоҳҳои бонуфуз дар ҷаҳон ба шумор рафта, ҳамасола дар он 120 намояндагони соҳаи сайёҳӣ аз кишварҳои дуру наздик иштирок варзида ҷиҳати муаррифии кишвар ғурфаҳои сайёҳии худро ба намоиш мегузоштанд. ҳамзамон дар ҳошияи намоишгоҳи зикргардида ғурфаҳои сайёҳӣ ташкил карда шуда мавзӯъҳо оид ба рушди фаъолияти ширкатҳои сайёҳӣ, зеҳни сунъӣ, масъалаҳои кадрӣ ва рақамикунонӣ дар соҳаи сайёҳӣ баррасӣ карда шуданд. дар шаҳри қазони Татаристони Федератсияи Русия вохӯрии ҳайати сайёҳии кишвар бо роҳбарияти Ассамблеяи дӯстии халқҳои Татаристон, фаъолон ва тоҷикони муқими шаҳри Қазони Татаристон ки кору фаъолият ва таҳсил доранд доир шуд. дар шаҳри Қазони ҷумҳурии Татаристон вохӯрии намояндагони соҳаи сайёҳии Тоҷикистон бо Ассотсиатсияи сайёҳии Татаристон, Ассотсиатсияи осоишгоҳҳо ва ширкатҳои сайёҳии Татаристон низ баргузор гардид. зимни мулоқот тариқи рӯнамо имкониятҳои сайёҳии кишвар муаррифӣ гардида масъалаҳои ҳамкории ширкатҳои сайёҳӣ, сафарбар ва ҷалби сайёҳони аз ҷумҳурии Татаристон ба осоишгоҳҳои кишвар баррасӣ карда шуда иброз гардид ки ҷумҳурии Тоҷикистон бо имкониятҳои бузурги сайёҳӣ барои ҷалби сайёҳони хориҷӣ кишвари ҷолиб ба шумор меравад. ҳамзамон ҷиҳати ҷалби кормандони корхонаҳои хурду бузурги Федератсияи Русия ба осоишгоҳу истироҳатгоҳҳои ҷумҳурии Тоҷикистон ки зиёда аз 200 чашмаҳои шифобахш мавҷуд аст ва шароит барои истироҳату табобат фароҳам оварда
شده است تبادل افکار صورت گرفت. اینچنین واخوری نمایندگان ساحه سیاحی مملکت با نمایندگان وزارت رشد اقتصادی ولایت نوسیبیرسک شرکت‌های سیاحی، اسوسیاسیای سیاحی و نمایندگان وسایل اخباری عامه برگزار شد که در آن امکانات و ظرفیت‌های سیاحی کشور معرفی گردید. пайвандсозии ҷигар аз ҷумлаи ҷарроҳиҳои нодире мебошад ки то имрӯз танҳо дар муассисаи давлатии маркази миллии илмии пайвандсозии узв ва бофтаҳои инсон анҷом дода мешуд. ҳамакнун бо беҳтар шудани шароиту имконоти соҳаи тандурустӣ дар қаламрави ҷумҳурӣ ин таҷриба баъд аз маркази мазкур бори аввал дар шӯъбаи пайвандсозии узв ва бофтаҳои инсони беморхонаи ҷумҳуриявии клиникии ноҳияи Данғара бо муваффақият гузаронида шуд. гузориши Салоҳиддини Неъмат. муассисаи давлатии беморхонаи ҷумҳуриявии клиникии ноҳияи Данғара аз моҳи марти соли 2014 фаъолият менамояд. беморхона дорои имкониятҳои маҷмӯии ташхису табобат буда дар як вақт ба 150 нафар эҳтиёҷманд хизмати тиббӣ расонида метавонад. мавҷудияти дастгоҳу таҷҳизоти муосири тиббӣ, фароҳам будани шароити хуб ва фаъолияти мутахассисони баландпояи соҳа аст ки ин муассиса дар самти гузарондани ҷарроҳиҳои нодир аз дигар беморхонаҳои ҳудуди вилояти Хатлон фарқкунанда маҳсуб меёбад. шароити беморхона шароити бениҳоят хуб аст. тамоми мутахассисоне ки дар беморхонаи мазкур фаъолият мекунанд дорои дараҷаи олии касбӣ мебошанд. он ҷарроҳиҳои дар беморхона гузаронида мешавад, ин ҳам бошад ин ҷарроҳиҳои микрохирургӣ ҳаст, ҷарроҳии реконструктиву пластикӣ аст, ҷарроҳиҳои стентгузаронӣ ба рагҳои дил ҳаст, ангиографӣ ҳаст, пайвандсозии гурда ҳаст. ғайр аз ин ҷарроҳиҳои лапароскопӣ, видеолапароскопӣ аз қабили ин корҳое мебошанд ки ба қатори ҷарроҳиҳои нодири қаламрави ҷумҳуриямон ба шумор мераванд. пайвандсозии ҷигар яке аз ҷарроҳиҳои нодире мебошад ки ин амалиёт танҳо дар муассисаи давлатии маркази миллии илмии пайвандсозии узв ва бофтаҳои инсон анҷом меёфт. дар қаламрави кишвар баъд аз маркази мазкур амалиёти пайвандсозии ҷигар бори аввал дар шӯъбаи пайвандсозии узв ва бофтаҳои инсони беморхонаи ҷумҳуриявии клиникии ноҳияи Данғара бо муваффақият гузаронида шуд. дар эваз намудани узв ва бофтаҳои инсон ҷумҳурии мо дар миёни ҷумҳуриҳои Осиёи марказӣ ҷойи аввала мегирад. ин эътирофи умуми ҷаҳонист ва теъдоди ҷарроҳиҳое ки ба эваз намудани узви бадан аз он ҷумла ҷигар соли 2024 агар 101 нафар шаҳрванд ҷигар эваз намуда бошад, то имрӯз теъдоди ҷарроҳиҳои мо аз соли 2012 шурӯъ шуда аз 300 боло рафт ва гурда аз 1500 боло рафт. ин боиси хурсандист ки дар яке аз мушкилтарин соҳаи тандурустӣ табибони мо имкон пайдо намуданд ба натиҷаи хуб расанд. рушди бемайлону устувори соҳа имкон додааст ки имрӯз дар баробари табобати сокинони мамлакат ба шаҳрвандони хориҷӣ низ хизмати босифати тиббӣ расонида мешавад. дар амалиёти мазкур порчае аз ҷигари духтари 30 сола ба модари 60 солаи бемор ки шаҳрвандони ҷумҳурии Узбекистон мебошанд пайванд карда шуд. имрӯз хушбахтона мо аввалин маротиба пайванди ҷигарро дар ноҳияи Данғара гузарондем. маркази пайвандсозии илм ва бофтаҳои инсон пешрафтатарин марказ дар Осиёи марказӣ мебошад ки мо аз ҷиҳати дар регистрҳои байналмилалӣ дар ҷои 4-ум ва 5-ум меистем аз донорҳои зинда пайванд кардан ва инчунин мо кӯшиш мекунем ки хоб инро дар вилоятҳову дар ноҳияҳо бо муваффақият гузаронем ва ин беморон натавонанд ки ба марказ ҳамашон раванд, метавонанд ки онҳо дар минтақаи худашон ин амалиёти ҷарроҳиро гузаронанд ва ин ҳам ба нафъи бемор ва ҳам нафъи мардум мебошад. мавриди зикр аст ки дар кишвар қонун дар бораи пайвандсозии узв ва бофтаҳои инсон амал мекунад ки он асосҳои ҳуқуқии пайвандсозии узв ва бофтаҳои инсон, ҳуқуқ ва уҳдадориҳои донор, бемор ва муассисаҳои тандурустиро муқаррар намуда муносибатҳои вобаста ба пайвандсозиро ба танзим медарорад. Салоҳиддини Неъмат, Завқибек Абдураҳмон, ноҳияи Данғара, Ахбор.
با استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی در ناحیه شمس‌الدین شاهین ولایت ختلون بنیاد 216 انشاءات با نقشه گرفته شده. در نتیجه وسعت تدبیرهای سازندگی این نشاندو در این سمت زیاد گردیده ایستاده است. عملی سازی هدفهای سازنده در ناحیه باعث به رشد و پیشرفت ساحه‌های مختلف، تشکیل کارخانه‌های صنعتی، بنیاد راه و پل‌های ماشینگرد، تأسیس جایهای نویکاری و به مراتب بهتر شوی سطح زندگی مردم گردیده است. تفصیلات بیشتر در گزارش علیم ناصرزاده. با شرافت پایداری استقلالیت دولتی و دستگیری‌های پیوسته حکومت مملکت در ناحیه شمس‌الدین شاهین دوره به دوره با بنیاد و مورد استفاده قرار گرفتن انشاءات گوناگون نو و زمانوی سطح نیکوحوالی مردم به تدریج بهبود یافته زمینه‌های رشد اقتصادیات ناحیه نیز تأمین گردیده است. جهت استقبال سزاوار از جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی در ناحیه شمس‌الدین شاهین بنیاد 216 انشاءات نقشه‌گذاری شده تا این دوره 115 انشاءات ساخته به استفاده داده شد که 53% نقشه تصدیق شده را تشکیل می‌دهد. عین حال در 57 انشاءات دیگر کارهای ساختمانی و تعمیری ادامه دارد. در مدت دوران صاحب استقلالی در ناحیه صدها بنا و انشاءات‌های ماموری و خدمت‌رسانی قومت افروختند، از جمله راه و پل‌ها از نوسازی گردیدند. در دایره تجلیل از جشن استقلالیت دولتی در ناحیه امروز کارهای آبادانی با مرام ادامه دارد با مقصد بهتر نمودن شرایط مادی و معیشی ساکنان اینچنین تازه و زوده نگاه داشتن کوچه و خیابان‌های ناحیه هر هفته با تشبث مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه در حدود ناحیه شنبگی عمومی ناحیوی با اشتراک وسیع اهل جماعتچگی گذرانیده می‌شود. باوری کامل داریم که در عرفه جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان آن عهده‌داری‌هایی که مردم ناحیه شمس‌الدین شاهین برداشت خود داشتند با سربلندی اجرا کرده می‌توانند. طبق نقشه از شمار عمومی انشاءات بنیادشونده در ساحه معارف 17، تندرستی 11، فرهنگ 3، ورزش 17، صنعت 25 و دیگر انشاءات در ساحه‌های مختلف معین گردیده مرحله به مرحله عملی شده ایستاده‌اند. اینچنین در دایره انشاءات بنیادشونده جشنی در ناحیه 190 کیلومتر تعمیر راه‌های اتومبیلگرد به نقشه گرفته شده است. در همین زمینه جهت عملی سازی اقدام‌های سازنده با ابتکار مقامات اجرایی حاکمیت دولتی و تشبث و سهمگذاری‌های ساکنان و صاحبکاران تعمیر راه‌های اتومبیلگرد جریان داشته این نوبت سنگفرسازی راه ماشینگردی اهمیت محلی داشته در حدود دهه دهبد جماعت دهات تیرای تا مرکزی ناحیه آغاز گردیده در این سمت کارها با مرام جریان دارند. طبق معلومات راه مذکور 8 متر پهنایی و 6 کیلومتر درازی داشته روند کارهای ساختمانی با جلب تکنیک و مکانیزم‌های ضروری مؤسسه دولتی نگهداری راه‌های اتومبیلگرد ناحیه و سهمگذاری‌های ساکنان محلی جریان دارد. طبق نقشه در آینده منفرسازی راه مذکور با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان و عملی شوی لایحه‌ها در نظر داشته شده است. امروز ما شاهد حالیم که در دایره تجلیل از جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان اینچنین جشن بین‌المللی نوروز یکم با تشبث صاحبکاران محلی مردم محل ساکنان دهه دهبد جماعت دیوت تیرای اینچنین دستگیری مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه و مؤسسه دولتی نگهداری راه‌های اتومبیلگرد ناحیه راه ماشینگرد دهه دهبد تو مرکز ناحیه از سرنو سنگفرش کرده شده ایستاده است که این باعث خوشنودی هر یک ساکن ناحیه می‌باشد. البته یک مشکلی اساسی ساکنان این دهه از نبودن ولنگور بودن راه‌ها بود و امروز این مشکلی رفع گردید و مردم به روی که خود زحمت کشته ساز کردن خوشحالانه رفت آمد میکنند. چون این کارهای آبادانی و سازندگی‌ها در دیگر کوچه و محله‌ها مرکز ناحیه اطراف مؤسسه و تشکیلات و شفت راه‌های ماشینگرد با وسعت ادامه داشته دوره به دوره نمای ظاهری ناحیه آباد و زیبا گردیده با بنیاد انشاءات گوناگون و تأسیس جایهای نویکاری سطح زندگی ساکنان نیز تا رفت بهتر گشته ایستاده است. علیم ناصرزاده، خورشید نادرخان، ناحیه شمس‌الدین شاهین، اخبار. دهه آفتابروی جماعت دهات راسترابط ناحیه دیوشتیچ با خط آبی نوشاکی و پلیزی تامین گردید. همکارمان فردوس عمرов گزارش می‌دهد. تامین آب نوشاکی به اهالی امکان می‌دهد که سالمی خیش را امین نگاه دارند، مشکلات موجوده را برطرف نموده بهر خیش زندگی آسایشته را تلقین سازند. آب برای کشاورزی نیز اهمیت کلان دارد، زیرا آن برای پرورش زراعت‌های گوناگون و تامین خوراک ساکنان ضرور بوده، اینچنین احتیاجات هر روزه را قانع گرداند. اهالی مهنتکش و آبادگر و سازنده دهه آفتابروی جماعت دهات راسترابط ناحیه دیوشتیچ که از مرکز ناحیه قریب 80 کیلومتر دور در بین کوه‌های آسمانبوس عمر
عمر به سر میبرند اثبات نمودند که چگونه مهنت و سعی ساکنان با یکدلی و همدیگر فهمی میتواند نتیجه های مثبت به بار آورند. با پیروی از سیاست آبادگرانه و خیرتمندانه اساسگذار صلح و وحدت ملی، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان بیش از 3000 نفر اهالی بنیادکار دهه افتابروی جماعت دهات راسترو بود که تا این زمان از نارسایی آب آشامیدنی و پالیزی تنقیسی میکشیدند و مزرعه‌های کشتشوندهشان سالیان زیاد از بی‌آبی و گردش کشاورزی بیرون مانده به خرابزار تبدیل یافته بود. با تکیه به صاحبکاران برون مرزی، همدهگان سخاوت پیشه و اشخاص نیت ادای حج عمره مبلغون کرده با خرج زیاده از 3 میلیون سومانی از آبهای خودجاری سای دهکت‌سای به مسافه بیش از 5 کیلومتر توسط آبلوله‌های آهنی قطرشان 330 430 و 500 میلیمتری آهنی خط آبی پالیزی کشیده مورد استفاده قرار دادند. ناحیه دوشتیش که یکی از ناحیه‌های کارتوشکا پرور به شمار می‌رود، توسط این آبیاری دستجمعانه نزدیک 50 هکتار زمین دهه افتابروی با آب پالیزی تامین گردیده جهت فراوان گردیدن مواد آذوقه خصوصا کارتوشکا مساعدت می‌نماید. در واقع ساکنان زحمت پیشه دهه افتابروی با حشر دستجمعانه آب پالیزی و آشامیدنی را تا سرگاه زمین‌های تشنه‌لب آورده میدان کشتی کارتوشکای ناحیه را باز هم زیادتر و از جانب دیگر سطح زندگی و فراغتشان را باز هم بهتر می‌گردانند. роҳҳои таъмирталабу валангор дар марҳилае ки имрӯз ҳадафҳои рушд бо нақшаҳои мукаммал аз ҷумла тасмимҳои ободонӣ ба ифтихори таҷлили сазовори ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар тамоми шаҳру ноҳияҳо бо суръат ҷараён дорад, дар ҳудуди ҷамоатҳои шаҳраку деҳоти ноҳияи рӯдакӣ аз ҷумла шаҳраки Навобод комилан ҳеҷ иқдоми созанда эҳсос намегардад. ҳолати воқеӣ дар гузориши Фахриддини Муҳаммадюсуф ва Баҳодури Истам. ҳисобот ва ё нишон дод дар робита ба амалӣ кардани нақшаҳои ободонӣ ба ифтихори пешвози санаҳои фархонда маълумоти корҳои иҷрошуда рӯи варақ бо суръат мураттаб мегардад, аммо ҳолати воқеӣ комилан баёнгари вазъи дигар. кӯчаи Шараф роҳи ҳудуди ҷамоати шаҳраки Навобод Чортепа то ба даромадгоҳи шаҳри Ҳисор. дар ин масир дар баробари сокинону меҳмонони ноҳияи рӯдакиву шаҳри Ҳисор ҳамзамон сайёҳон бо мақсади шиносоӣ бо мавзеъҳои тарихӣ боздидҳо менамоянд, аммо бо дидани чунин ҳолат яъне роҳҳои вайрону валангор таъссуроти ҳар меҳмон дигар мешавад. безеби баъд раҳора дидест ҷазираи ҳози ним соат шид омадестем ай ҳамуҷа то шайна кард бисёр безеба ҳамин раха соз кунад яби кам соз кунад 1-2 сол шуд пас ҳамин аҳволат. эҳтимол сайёҳон тариқи ин масир баъди дидани чунин ҳолати роҳ дигар ҳаракат накунанд, вале сокинон ки ҳамарӯза тариқи нақлиёти ҳам мусофиркаш ва ҳам шахсӣ аз ин роҳ истифода мебаранд, ташвиши зиёд доранд. шикастани қисмҳои эҳтиётии нақлиёт, зуд корношоям гардидани он ва ба вуҷуд омадани ҳолати садамавӣ ҳангоми убури вайронаҳо дар воқеъ хатари ҳодисаҳои нохушро бештар мегардонад. тибқи иттилои ронандагон ки пайваста аз ин роҳ истифода мебаранд, таъмир ё барқарорсозии вайронаҳоеро сарсарӣ ва бесифат анҷом дода мешавад. ҳамин мошинаи корхона ки кор мекунем, мошина угробид мешавад ҳамеш фақат хайку чӣ хел кунем. ҳамин раи мо ҳамин рафта ҳамин ҳисор омада мегирем. ҳамин раи мо ҳамин рай ки тиҷо ман сеюм бора рафтам асодам. ин рай хеле солаги ҳамин хели на истодагӣ ҳамин хел я мебиён камтар порагӣ мекунанд, як солда як бор меранд тамом дига хели бебудиш нест. амалӣ кардани гӯё корҳои таъмирии масъулини нигоҳдории роҳҳои ҳудуди ноҳияи рӯдакӣ аён аст ки ба хотири боз бо ҳисобот пур кардани чандин барахи дигар аст, аммо мушкилот ҳамоно побарҷост. ҳоло сокинон ва ронандагон аз таъмирталаб гардидани нақлиёти худ ва хастагиву дилгирии ҳаракат дар ин масир сухан мегӯянд. аҷиб он аст ки роҳбарият ё худ масъулини ноҳияи рӯдакӣ танҳо бо нақшаҳои оянда тасмимҳоро побарҷо маънидод мекунанд. вазъ баёнгари он аст ки ҳадафу нақшаҳо рӯи коғаз ва ҳолати воқеӣ рӯи роҳ аст. барои амалӣ кардани ҳадафҳои созанда баҳри некаҳонии мардум имконот муҳайёст. дар ин самт танҳо завқ ва зебоипарастӣ лозим. Фахриддин Муҳаммадюсуф, Баҳодур Истам, ахбор. 20 январи соли равон аз вазъи ногувори муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 24 ноҳияи Ёвон гузориши таҳлилӣ пешниҳод шуда буд.
дар муддати кӯтоҳ масъалаҳои дар гузориш пешниҳод гардида аз ҷониби масъулон бартараф шуда ба мушкилоти мавҷуда нуқта гузошта шуд. гузориши маҳмадалӣ абдукарим дар ин хусус. гузоришҳои таҳлилӣ ки моҳи январ ва феврали соли 2025 аз вазъи ногувори муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 31 ба номи Қутби Киром ва дар ҳолати садамавӣ қарор доштаи муассисаи таълимии рақами 24 деҳаи оби мукки ноҳияи Ёвон тавассути барномаи иттилоотии ахбори телевизиони Тоҷикистон манзури бинандагон гардида буд, имрӯз натиҷа дод. пас аз тамошои гузориши таҳлилӣ бо намояндагӣ аз мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия ва масъулони соҳа раёсати маорифи ноҳияи Ёвон ба муассисаи таълимии рақами 24 ва 31 ноҳия омада ҷиҳати рафъи камбудиҳои дар гузориш ҷойдошта тадбирҳои судмандро роҳандозӣ намуданд. бо ибтикорот ва роҳандозии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия ва раёсати маорифи ноҳияи Ёвон бо самгузории соҳибкорони диёр давоми 2 моҳ шурӯъ аз даромадгоҳ, саҳни иншооти таълимӣ, синфхонаҳои муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 24 деҳаи оби муккии ҷамоати деҳоти Обшорон навсозӣ ва рангубор карда шуд. он камбудие ки буданд бартараф карда шуданд. дар ду марҳила мо маҷлиси падару модарон шуда гузаштанд, дар ҳамин масъала гузориш шуданд. мо тасмим гирифтем ки дар рӯзҳои наздик ба нақшаи 6 синфхонаи иловагӣ дорем. муассисаи таълимии рақами 31 ноҳияи Ёвон аз умраи калонтарин муассисаҳои соҳаи маорифи ноҳия маҳсуб ёфта, айни замон шумораи 1300 нафар насли наврас дар иншооти таълимӣ ба донишомӯзӣ ҷалб гардидаанд. ҳамакнун бо тадбирандешиҳои судманду созандагии масъулон, соҳибкорони ноҳия қисмати бештари иншооти таълимӣ ба тармим ниёз дошта навсозӣ гардид. дар ин баробар ҳамчунин дару тирезаҳои 25 синфхонаҳои таълимии муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 31 нав карда шуд. дар ҳақиқат он камбудиҳое ки аз шабакаи якуми телевизион омода санҷидагӣ буданд, ҳамон камбудиҳо ҷой дошт. мо коллективи омӯзгорони мактаби муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 31 ҳамакаса дастҷамъона камбудиҳоро ислоҳ кардем. албатта ин ба шарофати дастгирии ҳукумати ноҳия, ана шӯъбаи маорифи ноҳия ҳамин корҳо шуда истодааст. беҳсозии бунгоҳи тиббии деҳаи оби муккии шаҳодат аз он медиҳад ки масъулони соҳаи тандурустии ноҳияи Ёвон ҳам хуб дарк намуданд ки фароҳам овардани шароити беҳтари иншооти тиббӣ асоси дастоварди соҳа ба ҳисоб меравад. бо навсозӣ гардидани бунгоҳи тиббӣ оянда кормандони соҳаи тандурустии ноҳия ҷиҳати солимии сокинони деҳаи оби муккии ноҳияи Ёвон таваҷҷӯҳи хоса зоҳир менамоянд. маҳмадалӣ абдукарим, Айюби Маҳмурод, Ёвон ахбор. бо дастури президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳаҷми маблағи мукофот барои ғолибони озмуни ҷумҳуриявии илм-фуруғи маърифат низ зиёд карда шуда барои озмун аз фонди захиравии сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 9 миллиону 220 ҳазор сомонӣ ҷудо гардидааст. тафсилот дар гузориши Мансури Ҷалол. барои боз ҳам такмил ва таҳким бахшидани раванди баргузории озмун ва ҳавасмандсозии бештари иштирокчиён дар соли 2025 ба озмуни ҷумҳуриявии илм-фуруғи маърифат номинатсияи нав зеҳни сунъӣ ва барномасозӣ низ илова карда шуда барои ғолибони озмун 24 ҷой зиёд карда шуд, яъне шумораи ҷойҳо барои ғолибон дар даври ҷумҳуриявӣ аз 132 ба 156 ҷой зиёд гардид. дар соли панҷуми баргузории ин озмун номинатсияи наве дар озмун хеле хубе нишон дода истодаанд. соли панҷум аст ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон озмуни ҷумҳуриявии илм-фуруғи маърифат бо мақсади амалисозии 20-солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф баргузор мешавад.
برگزاری آزمون دوام سالهای 2021-2024 نشان داد که توجه نسل نورس و جوان به آموزش علمهای دقیق خیلی زیاد گردیده برای دریافت و تربیت نمودن متخصصان بلند اختصاص ساحه مهندسی و برنامه‌سازی زمینه مساعد فراهم آورده شده است. پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در برآمد خود در روز دانش دستور دادند که جایزه‌های آزمون‌های جمهوری زیاد کرده شود، یعنی در آزمون علم فروغ معرفت جایزه ها یک برابر زیاد کرده شده، یعنی به اندازه 100% زیاد شده. شاه جایزه به 140,000 سومانی، جای یکم به 70,000 سومانی، جای دوم به 50,000 سومانی و جای سوم به 30,000 سومانی برابر گردید. برای هر چی جلب بیشتر خوانندگان، دانشجویان، ماگسترانتان و دکترانتان و خادمان علمی و نمایندگان کسب کار گوناگون توجه آنها به آزمون زیادتر می‌گردد. برتری آزمون‌های جمهوریوی در آن است که برای اشتراک در آنها هر نفر جهانبینی وسیع، علم و دانش و غذای معنوی می‌گیرد، یعنی اشتراک در آزمون‌ها به خود شخص فایده می‌آورد. برای هر غالب جای سوم 30,000 سومانی، جای دوم 50,000 سومانی، جای یکم 70,000 سومانی و برنده شاه جایزه 140,000 سومانی مقرر گردیده است. حکومت جمهوری تاجیکستان با علم چون عامل پیشبرنده جمعیت و با عالم چون ثروت بهبهای عقلانی نگریسته برای رواج و رونق منبع علم و بهتر نمودن شرایط اجتماعی و اقتصادی عالمان تدبیرهای ضروری می‌اندیشد. درست است که رشد ساحه علم و معارف همچون سمت افضلیت‌ناک سیاست اجتماعی و تأمین کننده پیشرفت جامعه دولت محسوب می‌یابد. وابسته به این در شهر دوشنبه چرابینی‌های مختلف برگزار گردید. گزارش همکارانمان. امروز در اکادمیای ملی علم‌های تاجیکستان بخشیده به روز علم تاجیک همایش دایر شد. ذکر گردید که حکومت جمهوری تاجیکستان علم را یکی از عامل‌های اساسی رشد کشور و عالمان را ذخیره بزرگ ذهنی جامعه دانسته با مقصد پیشرفت همه‌جانبه آن و بهتر گردانیدن شرایط اجتماعی کارمندان ساحه علم همه امکانیت‌ها را مهیا ساخته است. گفته شد که علم در همه دور و زمان کفیل رشد بامرام و باثبات جامعه به شمار می‌رود. با نظرداشت اهمیت خاصه این سمت افضلیت‌ناک در پرتو سیاست خردمندانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان کارهای زیاد و ماندگار در عمل تطبیق می‌گردند. با مقصد رشد و انکشاف حیات اقتصادی و اجتماعی و معنوی جامعه توجه به علم بیش از هر وقت اهمیت مهم پیدا نموده است. یکی از مسائل‌های مهمی که پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان پیوسته در سخنرانی‌هایشان تاکید می‌دارند مسئله پیوند علم با استحصالات و تطبیق دستاوردهای عالمان در استحصالات میباشد. سرور دولت ضرور میشمارند که عالمان بر رشد منبع علمهای طبیعت شناسی و دقیق و تکنیکی توجه مخصوص ظاهر نموده فعالیت خود را در سمت اختراعکاری و نوآوری همچنین جلب جوانان بالایقت به کارهای علمی و اختراعکاری باز هم جانک نمایند. با این مقصد امسال توسط برگزار نمودن سمینار علمی در موضوع رابطه علم و استحصالات، تکنولوژی کارکرد شده، مشکلات تطبیق و دورنما جهت اجرای طلبات نقشه چاره‌بینی‌های استراتژی جمهوری تاجیکستان در ساحه‌های علم، تکنولوژی و اینواسیون برای دوره تا سال 2030 با دعوت کارخانه‌های و مؤسسه‌های گوناگون 6 لایحه نوی اینواسیونی از جانب عالمان اکادمیا آماده نموده معرفی کرده شدند. مؤلفان لایحه تحقیقات خویش را پته نموده آماده در استحصالات تطبیق نمودن لایحه‌های مذکور میباشند. اما سالت چون انانه در ماه اپریل در دانشگاه ملی تاجیکستان با برگزاری کنفرانس علمی و نظریوی هیئت آموزگاران و کارمندان، دکترانتان و ماگسترانتان و دانشجویان هفته علم برگزار میگردد که در آن موضوعهای مبرم روز بررسی میشوند. کنفرانس امساله به سالهای رشد اقتصادی رقمی و اینواسیون سالهای 2025-2030، 700 سالگی شاعر غزلسرای حافظ شیرازی و 115 سالگی شاعر خلقی تاجیکستان باقی رحیمزاده بخشیده شد. در این روز 5 نفر آموزگار دانشگاه ملی تاجیکستان از جانب اکادمیای ملی علم‌های تاجیکستان سزاوار جایزه‌ها در سمت علم گردیدند. در کنفرانس معروضه‌ها در موضوع رقمی کنونی اقتصاد کشور و دورنمای آن، سیر معنایی کلمه‌ها در چند غزل حافظ شیرازی، نقش تکنولوژی اطلاعاتی و کمیونیکاسیونی در بلند برداشتن صفت تحصیلات، استخراج و استفاده متال‌های از
تحصیل طلا و نقره در دایره صنعت کنونی با صورت کشور باقی رحیمزاده شاعر صاحب مکتب از جانب محققان پیشنهاد شد. کنفرانس در فاکولتت‌ها، کافدراهای عمومی دانشگاهی تا 19 اپریل سال 2025 در بخش‌ها با زبان‌های تاجیکی، روسی و انگلیسی ادامه یافته 3269 معروضه پیشنهاد می‌گردد. 1298 معروضه از جانب آموزگاران و 1787 معروضه از جانب شاگردان خوانده می‌شود. بخشیده بر روز علم تاجیک در کالج تکنیکی دانشگاه تکنیکی تاجیکستان به نام محمد اوسیمی کنفرانس جمهوریوی علمی عملی در موضوع علم و نوآوری قدم استوار به سوی فردا برگزار گردید. رشد علم و تکنیک کفیل رشد و پیشرفت ملت و دولت. تجربه نشان می‌دهد که دستاوردهای علم و تکنیک باعث پیشرفت جامعه‌ها و بالا رفتن سطح و صفت زندگی انسان‌ها می‌گردند. ذکر شد که امروز که برای هر یک جوان تاجیک میدان وسیع عمل بهر آبادکاری‌ها به خاطر آینده درخشان مملکت و امکانات علم آموزی مهیا میباشد، ضرور است که این امکانات را ثمرناک و هدفمندانه استفاده برند. یعنی هدف علم آموزی و مساعدت بر رشد و ترقیات مملکت و تحکیم استقلالیت و آرامی تاجیکستان عزیز است. بهسازی صفت تحصیل و مکمل نمایی انفراساختور соҳаи маориф дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат. бо ин мақсад дар вилояти суғд тадбирҳои муҳиму саривақтӣ амалӣ гардида ба рушди соҳаи маориф таваҷҷӯҳи хус равона шудааст. шарҳи матлаб дар таҳияи маҳмуд аҳмадзода ва дилшод юсуфӣ. در مؤسسه دولتی تعلیمی لیسه رقم 1 شهر بوستان با مساعدت وزارت معارف و علم از طرف ریاست معارف ولایت سوغد سمینار مشورت دستوردهی با راهبران گروه‌های اداره کنی صفت تحصیلات و اتحادیه‌های متحده شهر و ناحیه‌های ولایت صورت گرفت که در آن نمایندگان مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوغد، مسئولین ساحه معارف، آموزگاران شرکت نمودند. تاکید گردید که با توجه و غمخواری حکومت جمهوری تاجیکستان در شهر و دهات ولایت سوغد هر سال بناهای نو و زمانوی مؤسسه‌های تعلیمی ساخته با عیانیت و دیگر واسطه‌های آموزش تامین مورد استفاده قرار داده می‌شوند. از این لحاظ در زمان معاصر یکی از واسطه‌های پرثمر صورت گرفتن روند تعلیم جلب توجه خواننده به آموزش، بهتر نمودن سطح از خودکنی فن‌های تعلیمی، بلند برداشتن قابلیت ذهنی خوانندگان، استفاده از متدهای تعلیمی، تشکیل درس‌ها با عیانیت و واسطه‌های تعلیم، برگزاری محفل و مشغولیت شوق‌آور و سودمند، اداره کنی صفت تحصیلات، معین‌سازی سطح از خودکنی فنها از جانب خوانندگان، طرز گذشتن درس‌ها، استفاده تجربه‌های پیشقدم در ساحه از مسائل مهم به حساب می‌رود. شرکت کنندگان دایر به استراتژی ملی ارزیابی صفت تحصیلات در جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2044 اصول معین نمودن سطح و صفت دانش خوانندگان، کار شورا و اتحادیه‌های متحده عامل پیشبرنده روند تعلیم، نوگانی‌ها و تجربه پیشقدم معاصر در سمت تکمیل اختصاص در شرایط کنونی و مسائل‌های مهم من بعد تقویت فعالیت مورد نظر قرار داده، نظر و اندیشه و پیشنهاد خویش را بیان داشتند. مقصد از برگزاری سمینار مشورتی مذکور پیش از همه تامین اجرای دستور و سپارش‌های پیشوای معظم ملت جهتی بلند برداشتن سطح و صفت تحصیلات، همچنین مبادله تجربه بین شهر و ناحیه‌های ولایت، پهن نمودن تجربه پیشقدم پداگوژی به حساب می‌رود. باید یادآور شد که با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان استراتژی ملی ارزیابی صفت تحصیلات در جمهوری تاجیکستان برای تا دوره سال 2044 تصدیق گردد و همچنین مضمون و محتوا و قبول گردیدن این سند مهم که در بلند برداشتن سطح صفت تحصیلات مساعدت می‌کند به اشتراکچیان فهمانده داده شد. همزمان در دایره برگزاری همایش در لیسه رقم 1 شهر بوستان همچون نمونه شکل کارگزاری کار کابینت متحده به شرکت کنندگان از شهر و ناحیه‌ها پیشنهاد گردید و اینچنین نمونه کارهای ایجادی، دستاوردهای خوانندگان در آزمون‌های جمهوریوی، المپیادهای فنی جمهوریوی بین المللی، خصوصا علم‌های دقیق، فیزیک، شیمی، طبیعت شناسی پیشنهاد شد که این دستاوردها ثمره امکانات و شرایط موجود بوده در مؤسسه‌ها کار پرثمر آموزگاران ارزیابی گردید. هدف از تشکیل سمینار آموزشی دستوردهی جلب توجه کارمندان مسئول، آموزگاران از شهر و ناحیه‌ها، تکمیل تجربه، بلند برداشتن ملکه کسبی و پرثمر شدن کار تعلیم و تربیت می باشد.
در باغ فرهنگی فراغتی با نام میر سید علی حمدانی شهر کلوب بخشیده به اعلان شدن سال 2025 همچون سال عمومی جهانی حفظ پیریخو همایش علمی آموزشی برگزار شد. گزارش رحمت علی نظری از جریان همایش. با ابتکار ریاست حفظ محیط زیست در منطقه کلوب وزیر ساختارهای آن بخشیده به سال 2025 سال عمومی جهانی حفظ پیریخو و روز جهانی حفظ پیریخو در باغ فرهنگی و فراغتی به نام میر سید علی حمدانی شهر کلوب همایش برگزار گردید که در آن رهبریت شهر، کارمندان ریاست و بخش‌های حفظ محیط زیست در منطقه بوده، تشکیلات و اداره‌ها، خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی میانه عمومی و عالی کسبی اشتراک نمودند. نخست مهمانان و اشتراکچیان چاره‌بینی از نمایش گوشه‌های زنده، آویزه‌ها، رسم‌ها و نمایش هنرهای مردمی دیدن کردند. در قسمت تنتنوی چاره‌بینی برآمدکنندگان ابراز داشتند که سنه 14 دکبر سال 2022 مجمع سازمان ملل متحد ضمن اجلاس 77 خود قطعنامه سال 2025 سال بین المللی حفظ پیریخو را قبول نمود. این عمل با تشبث سرور دولت تاجیکان، اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به وقوع پیوست. میباید تذکر داد که این تشبث پنجم جانب جمهوری تاجیکستان بود که 193 دولت عضو این سازمان جانبداری نمودند. در اساس این قطعنامه 21 مارس همچون روز بین المللی حفظ پیریخو و سال 2025 سال بین المللی حفظ پیریخو اعلان گردید و قرار در نزد سازمان ملل متحد تأسیس دادن فوند بین المللی برای سهمگذاری به حفظ پیریخو و سال 2025 دایر نمودن کنفرانسی بین المللی اوید به حفظ پیریخو در شهر دوشنبه نیز به توصیب رسید. این تشبث پیشوای ملت برای انسانیت و سیاره واقعا هم اهمیت بزرگ دارد، زیرا آن به حفظ طبیعت و ذخیره های آبی در مجموع به حفظ حیات انسانیت در سیاره ما روانه شده است. معلوم است که تغییر آبی اقلیم و بلندشوی حرارت هوا به یکی از مسئله های گلوبالی جهانی معاصر تبدیل یافته معماهای معین اکولوژی را به وجود آورده است. چاره‌بینی امروزانه با آن مقصد سازمان داده شده است که ما نیز اطراف آب و اقلیم و تنزل پیریخو گفتگوزار نماییم و جهت استفاده ثمرناک احتیاطکارانه آب نقشه های منبع خود را مطرح سازیم. رحمت علی نظری، ایرج قربانعلی، شهر کلوب، اخبار. бегунапарастӣ ва майл ба он омили манфӣ ва зараррасон ба иттиҳоду ҳамбастагии миллӣ. таҳти ҳамин унвон дар ноҳияи рӯдакӣ бо сокинони ҷамоатҳо ва фаъолони ноҳия суҳбату вохӯрии судманд баргузор гардид. гузориши ҳамкоронамон дар ин хусус. дар асоси нақшаи чорабинии ҳаракати ваҳдати миллӣ ва эҳёи тоҷикистон дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 35 ноҳияи рӯдакӣ бо сокинони ҷамоатҳо ва фаъолон суҳбату вохӯрии судманд баргузор гардид. дар вохӯрӣ масъулини кумитаи иҷроияи ҳаракати ваҳдати миллӣ ва эҳёи тоҷикистон, ҳайати коршиносон ва намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи рӯдакӣ иштирок ва суханронӣ намуданд. иштирокчиёни чорабинӣ роҷеъ ба масъалаҳои падидаҳои навзуҳури раванди ҷаҳонишавӣ, фарҳанги либоспӯшӣ, таълиму тарбияи насли навраз, ҳифзи арзишҳои миллӣ, эҳё ва арҷгузорӣ ба суннату анъанаҳои мардумӣ, таҳкими ваҳдату ҳамбастагӣ ва таҳкими истиқлоли сиёсиву маънавии аҳли ҷомеа изҳори назар карданд. таъкид шуд, ки миллати тоҷик аз давраҳои дури таърихӣ соҳиби суннату анъана ва арзишҳои неки миллӣ буд, ки гузаштагонамон онро насл ба насл то ба мо интиқол доданд. бо таъкиди иштирокчиёни чорабинӣ, бегунапарастӣ ва тақлид ба фарҳанги ғайр дар ҷомеа боис ба миён омадани ихтилоф ва зиддиятҳои маънавию ғоявӣ гардида ба арзишҳои ваҳдату ҳамбастагии миллӣ таҳдид мекунад. бинобар ин ҳар яке моро зарур аст, ки бо ҳама гуна таҳдидҳои замони нав якдилона ва дар иттиҳоду ваҳдат қатъиян мубориза барем. қайд гардид, ки худшиносии миллӣ аз адолату хират, ҷаҳонбинӣ ва некӯ накӯкорӣ сарчашма мегирад, ки ин арзишҳои муқаддасро президенти ҷумҳурии тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар меҳвари сиёсати хеш қарор доданд. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар эҳё, арзишгузорӣ ва тақвияти анъанаҳои неки миллию мардумӣ ва эъмори давлатдории навини миллати тоҷик нақши мондагор гузоштанд. ҳар як фардро зарур аст, ки ба ин арзишҳо
احترام گذاشته و در پیشرفت دولت و حکومت مملکت سهم ارزنده خویش را گذارند. наврӯз яке аз қадимтарин ҷашнҳои мардуми ориёи табор аз ҷумла мо тоҷикон мебошад ки дорои таъриху фарҳанги хос аст. аз гузашта то имрӯз тоҷикон анъана ва оинҳои неки ин ҷашнро иҷро намуда тавассути он мардуми ҷаҳонро ба ҳамбастагӣ ва ваҳдату ҳамдилии осоишта даъват менамоянд. дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат ҳамоно тантанаҳои ҷашнӣ ба муносибати ҷашни байналмилалии наврӯз идома доранд. ҳамкоронамон гузориш медиҳанд. дар баробари дигар шаҳраку деҳоти шаҳру ноҳияҳои мамлакат сокинони ҷамоати деҳоти сафобахши деҳаи чаманистони ноҳияи Данғара низ наврӯзи байналмилалиро бо тамоми расму оинҳои он бо эҳсоси баланди ватандӯстӣ ҷашн гирифтанд. дар чорабинии бошукӯҳи идона доираи васеъи сокинони деҳаи чаманистон иштирок намуданд. деҳаи чаманистон дар марҳилаи нави рушд қарор дошта саҳми соҳибкорони маҳаллӣ дар корҳои ободониву созандагӣ низ назаррас мебошад. дар маркази деҳот намоишгоҳи бошукӯҳи идона ташкил карда шуда дар он ҳунарҳои мардумӣ аз қабили гулдӯзиву зардӯзӣ, ҳунарҳои дастӣ, ҳафтсину ҳафшин ва дигар таомҳои миллӣ пешниҳод гардид ки ҳамаи он аз фарҳангу тамаддуни волои миллати кӯҳанбунёди мо гувоҳӣ медиҳад. зимни баргузории чорабинии идона намояндаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Данғара иброз намуданд ки наврӯз рамзи ваҳдату сарҷамӣ ва таҳкиму густариши арзишҳои муқаддаси миллӣ ба ҳисоб рафта дар арафаи он тамоми қишрҳои ҷомеа бо ҳисси эҳтиром ба суннатҳои ниёгон ин ҷашни қадимаи миллиро гиромӣ медоранд. таъкид гардид ки дастовардҳои сокинони деҳот дар тамоми самтҳо назаррас буда аз меҳнати софдилонаи онҳо шаҳодат медиҳад. макони баргузории тантанаҳои идона дар деҳаи чаманистон маркази деҳа интихоб гардида дар он сокинон ва меҳмонон бо рӯҳи болида ва шодиву нишоти бепоён иштирок карданд. ҷашни наврӯз ки бо ташаббуси пайгиронаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва кишварҳои ҳавзаи наврӯз чанд сол қабл соҳиби мақоми байналмилалӣ шуд, ҳамчун қадимтарин ва зеботарин ҷашни мардуми мо ба ҳисоб меравад. ҳамзамон давлат ва ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар давоми солҳои соҳибистиқлолӣ бо мақсади арҷгузорӣ ба арзишҳои милливу фарҳангӣ аз ҷумла ҷиҳати боло бурдани эҳтирому мартабаи наврӯз тадбирҳои мушаххасро амалӣ менамояд. гӯштингирӣ яке аз навъҳои маъмули бозиҳои миллӣ дониста шуда имрӯз мақоми байналмилалиро соҳиб гардидааст. ҳамасола дар доираи баргузории ҷашни байналмилалии наврӯз ин мусобиқа дар тамоми шаҳру ноҳияҳои мамлакат бо иштироки варзишгарон ва дӯстдорони ин намуди варзиш дар сатҳи баланд баргузор мешавад. мақсад аз баргузории мусобиқа ташвиқу тарғиби гӯштини миллӣ дар арсаи ҷаҳон, таъмини оммавияти варзиш дар мамлакат, мустаҳкам намудани дӯстиву рафоқат байни варзишгарони давлатҳо, ҷалби ҷавонон ба ин намуди варзиш, ҳавасмандгардонии онҳо ва муаррифии паҳлавонон дар арсаи байналмилалӣ мебошад. суруду таронаҳои марғубу дилнишин ва барномаи махсуси фарҳангӣ ки бахшида ба ҷашни наврӯзи оламафрӯз аз ҷониби ҳунармандон омода гардида буд, ба базми наврӯзӣ шукӯҳу шаҳомати хоса бахшид. имрӯзҳо дар тамоми ҷамоатҳои деҳот ва кумитаи маҳаллаҳои шаҳри Истаравшани Бостонӣ тантанаи ҷашни наврӯзи оламафрӯз бо шодиву нишод ва суннатҳои хоси аҷдодӣ таҷлил гардида истодааст. аз ҷумла сокинону меҳмонони ҷамоатҳои деҳоти Сабристон, Пошкент ва Зарҳалол бо шукргузорӣ аз фазои сулҳу осоиштагӣ, ваҳдату ҳамдилӣ ва сиёсати фарҳангпарваронаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷашни сари сол наврӯзи ҳумоюнқадамро доир намуданд. чунин як ҷашни зебои дилчасп дар ҷамоати деҳоти Пошкенти шаҳри Истаравшан шукӯҳу хотирмон карда шуд. хурду бузурги сокинони ҷамоати мазкур аз субҳи барвақт ба майдони баргузории чорабинии ҷашнӣ омада омодагӣ комил диданд. давра ба давра дар саҳни чорабинии наврӯзии сокинон бештар гардида ҷиҳати дар сатҳи баланду ташкилӣ гузаштани иди наврӯз ҳунарҳои мардумиро намоиш дода дастархони идонаро бо хӯрокҳои лазиз оро доданд. ҳамчунин дар ин рӯзи фараҳу шодӣ ба як қатор ташаббускорон ва соҳибкорони муваффақи ҷамоати деҳоти Пошкент ки дар рушду нумӯи маҳал ва сарсабзгардонии диёри хеш саҳми арзанда гузоштанд, бо сипоснома ва тӯҳфаҳои пурқимати мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии шаҳр сарфароз гардонида шуданд. дар ҷамоати деҳоти фароби шаҳри Панҷакент ки аз дурдастарин ҷамоат ба ҳисоб меравад, наврӯзи оламафрӯз бо шукӯҳу шаҳомати хоса таҷлил гардид. дар наврӯзгоҳ тамоми ташкилоту муассисаҳои ҳудуди ҷамоат, кооперативҳои тиҷоратӣ, хоҷагиҳои деҳқонӣ ва маҳаллаҳои гуногун иштирок намуда ҳар кадоми ҳунару маҳорати худро пешниҳод намуданд. дастархони идонаи пешниҳод намудаи онҳоро анвои хӯрокҳои миллӣ, пухтупази гуногун ва ҳунарҳои қадима аз қабили зардӯзиву гулдӯзӣ, кашидадӯзиву почадӯзӣ ва дигарон ташкил медод. дар гӯшаи дигар
دیگر دهقانان نمونه محصولات کشاورزی در حدود جماعت فرا پرورش می‌یافته را به معرض گذاشته پسران به اجرای مشق‌های گوناگون مشغول بودند. در قسمت تنتنوی قید گردید که نوروز دیرینه سال و عالم افروز محض با تشبث پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان همچون جشن بین المللی قبول شد و سال از سال تجلیل این جشن در مقیاس کشور زیبا و پرشکوه‌تر می شود. در آخر برای با لیدرهای اشتراکچیان برنامه خوب فرهنگی پیشنهاد گردید. در جشن نوروزی پیر و برنای دهه با روحیه ایدانه و دل پر از نشاط اشتراک کردند. ساکنان جماعت دهات بهار شهر وحدت نیز این جشن اجدادی را تجلیل نمودند. گفته شد که نوروز در برابر بسیار فضیلت‌های نیکش جشن وحدت یعنی برابری و همدیگر فهمی انسان‌ها بوده. اجداد نکونامی ما در این ایام به هم آمده با ترنم صلح و دوستی با یکدیگر خیر و خوبی با مهرورزی و بخشیدن همدیگر کینه ها را از دل دور می‌کردند. گذشتگان ما با نظرداشت ایام احیا گردیدن طبیعت نوروز را جشن آفرینش طبیعت و انسان حسابیده چنین می‌شمردند که عالم در روز نوروز آفریده شده است و محض به همین خاطر این پدیده ابد زنده بشر را عزیز و معتبر می‌دانستند. نمایش خوراک‌های مردمی و خوراک‌های عنعنوی نوروزی نوروزگاه ساکنان این جماعت دهات را نماییدانه بخشیده بود. دختران لباس ملی ببر، شعر و سرود و رقص و بازی بزمگاه نوروزی را خیلی گرم و صمیمی نموده بود. برنامه رنگین فرهنگی و رقص و بازی کودکان و نورسان و اهل این نوروزگاه تا درگاه ادامه کرد و خیلی خوب و خاطرمان جنبست گردید. ساکنان همه جماعت‌های شهرک و دهاتی ناحیه رودکی در یک جایگی نوروز را تجلیل نمودند. باز در جماعت دهاتی چوریکاران ناحیه رودکی ساکنان تنتنه‌های نوروز برپا نموده شادی و خرسندی نمودند. تاجیکستان کشوری نوروز است و در قلمروی این سرزمین گلبسر و گلبدامان سنت و ارزش‌های آن زنده شدند. در چورابینی نمایندگان مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه رودکی اشتراک نموده تاکید نمودند که نوروز آغاز کار در صحرا و شروع گردیدن همه گونه تشبس‌های سازنده میباشد. نوروز تجسم گرامی‌داشت مقدسات، سنت و عنعنه و فرهنگ و تمدن قدیمی ملت تاجیک بوده، مرحله‌های تشکل تاریخی آن به حیث سرمایه معنوی ملت تاجیک و آیین برگزیده بشریت، جشن احیای طبیعت و آغاز سال نو، شادی و سرور همگانی، بزرگداشت دوستی و برادری و وحدت و یکپارچگی، سنت آیین‌های مردمی، آرزوی و آرمان‌های عمومی خلقی و ارزش‌های دنیوی معنیداد گردید. بزمگاه نوروزی از جلوی سر و لباس ملی که دختران با استفاده از متاح‌های اطلس و ادرس و چکن آماده کرده به بر نموده بودند رنگ دیگر گرفت. در مجموع نوروز بین المللی در جماعت دهات چوریکاران ناحیه رودکی مطابق به ذوق اشتراکداران دایر گردید که دیر باز در خاطر هر یک نفر نقش می‌بندد. наврӯз барои кулли кишварҳои минтақа ва ҷаҳон чун мунодии сулҳу оромӣ, пиндору гуфтор ва кирдори нек, дӯстиву ҳамкории халқҳо хизмат намуда ҳамзамон бо ин ҳамаи моро ба сӯи рӯзгори ором ва талош ба хотири зиндагии осуда роҳнамоӣ менамояд. чунин гуфта шуд дар базмгоҳи наврӯзии ҷамоати деҳоти эсанбои деҳаи боғаки ноҳияи рӯдакӣ ки бо иштироки сокинони деҳа ба таври тантанавӣ баргузор шуд. дар базми наврӯзӣ доир ба таърих ва ҷойгоҳи ҷашни наврӯзи байналмилалӣ таҷлили бо тантанаи он дар тоҷикистон ки яке аз давлатҳои ҳавзаи наврӯз аст инчунин суннатҳои наврӯзӣ сухан гуфта шуд. дар ҷашнгоҳ намоиши ҳунарҳои мардумӣ ташкил гардида дастурхони наврӯзӣ бо таомҳои миллӣ оро дода шуда буд. инчунин дар доираи таҷлил аз ҷашни наврӯзи байналмилалӣ дар ин деҳа байни ҷавонон мусобиқаи гӯштини миллӣ баргузор шуд. маврид ба зикр аст ки гӯштингирӣ дар байни аҳолӣ мартабаи баланд дошта ҷиҳати оммавӣ гардидани тарбияи ҷисмонӣ воситаи асосӣ ба ҳисоб меравад. он солҳои охир бо ташаббус ва дастгириҳои бевоситаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон рушд намудааст. аз ҷониби ҳунармандони ноҳия барномаи театрии фарҳангӣ ки иборат аз шеъру тарона, рақсу бозиҳои варзишӣ ва сурудҳои тараннумгари наврӯз ба ватан буд пешниҳоди ҳозирин гардонида шуд.
дар шаҳри Душанбе бо иштироки 120 варзишгар аз 40 давлати дунё мусобиқаи байналмилалии ҷоми ҷаҳон оид ба велосипедронии кӯҳӣ баргузор гардид. ҳадафи мусобиқа оммавигардонии ин навъи варзиш, ҷалби сайёҳон ва таҳкими нуфузи Тоҷикистон ҳамчун созмондиҳандаи чорабиниҳои бузурги байналмилалӣ мебошад. таваҷҷӯҳ намоед. шаҳри дилорои Душанбе дар баробари шаҳрҳои Ливени Белгия, Аллени Олмон, Сакараи Туркия, Сан-Паулои Бразилия, Афинаи Юнон, Барселонаи Испания ва инчунин Ченнаи Ҳиндустон мавсими нави ҷоми ҷаҳонии дучархасавории кӯҳи нави элиминаторро оғоз намуд. дар рӯзҳои истироҳати 2 рӯз қалби Тоҷикистон мизбони марҳилаи интихобии ҷоми ҷаҳонии дучархасавории кӯҳӣ дар шаҳр дар нави элиминатор буд. дар рӯзи аввал варзишгарони навкор байни ҳам рақобат намуданд ва дар рӯзи дуюм бошад роҳбарияти конфедератсияи дучархасавории Осиё низ иштирок доштанду рақобатҳои асосии доир гаштанд. 120 варзишгар аз 40 давлати ҷаҳон тибқи иттилои масъулини баргузорӣ дар ин мусобиқа иштирок намуданд. қобили қайд аст ки дар ин мусобиқаи муҳташам дучархасаварони кишварони ҳамсояи Ӯзбекистону Қазоқистон низ иштирок доштанд ки барои эшон ин аввалин ҳузур дар мусобиқоти байналмилалӣ мебошад. Мы из Казахстана, и мы очень счастливы побывать здесь, на этой гонке. И, в принципе, в самом Таджикистане очень приятно здесь. И встретили нас, и, в принципе, сама страна очень приятная. Доехать до конца гонки и попасть хотя бы в полуфинал, потому что для нас это первая гонка на международном уровне. муддаёни асосӣ барои ба даст овардани қаҳрамонӣ миёни мардум дучархасаварони Шветсия, Австрия, Олмон ва Фаронса гуфта мешаванд. Лоик Турнилон, ягона намояндаи Фаронса дар марҳилаи аввал натиҷаи чорумро ба қайд гирифт. ҳама чиз омода ва хуб аст. умедворам рақобати хуб ва солиме хоҳад дошт. Душанбе бисёр ҳам шаҳри зебо будааст. дар ҳама ҷо гул ва ҳайкалҳои бузургони ин кишварро дидам ва ба ман хуш омад. шаҳри зебо ва ҷаззоб аст ва ҳаво низ ба бахти мо мӯътадил гардидааст. бояд гуфт ки намуди мунҳасир ба фарди элиминатор пойгоҳҳои кӯтоҳ, пуршиддат ва фаниеро дар бар мегирад. дар он ҳама чиз дар касри аз сония таъин мешавад ва як гардиши иштибоҳ метавонад ба қимати аз даст рафтани пирӯзӣ тамом бишавад. барои ба даст овардани мақомҳои ифтихорӣ пас аз сипарӣ намудани мароҳили интихобиву чорагиниҳоӣ ва нимниҳоӣ Якоб Клеменчич аз Словения, Эдвин Лин аз Шветсия, Симон Гегенеймер аз Олмон ва дучархасавори руминӣ Эда Кероли Молнар талош намуданд. Якоб Клеменчич дучархасавори ҷавони кишвари Словения ки соли гузашта ноиб қаҳрамони Аврупо ва ҷаҳон гардид, ки инчунин соли 2022 унвони қаҳрамониро дар чемпионати Аврупо ба даст овардааст, бо натиҷаи 1 дақиқаву 51 сония ва 84 сония зини аввалро ба даст овард. бо тафовути 12 сония Эдвин Лин намояндаи Шветсия мақоми дуюмро ишғол кард. дар зинаи сеюм варзишгари олмонӣ қарор гирифт. Secretary General of Cycling Federation of Tajikistan. дар рақобати финалӣ барои ба даст овардани мақомҳои ифтихорӣ миёни бонувон Мария Сухапалова аз Украина, намояндаи Олмон Марион Фромбергер, Медисон Бусер аз Фаронса ва варзишгари бразилӣ Яра Каэтано Лейти талош намуданд. бо сабабҳои номаълум дучархасавори бразилӣ дар рақобати ниҳоӣ иштирок карда натавонист. натиҷаи беҳтаринро бошад намояндаи Украина нишон дода, бо тафовути андаке дар зинаи дуюм Марион Фромбергер аз Олмон ва зинаи сеюмро бошад Медисон Бусер аз Фаронса ишғол намуд. Germany and France. бинандаҳои азиз, дар ҳамин ҷо расидем ба фарҷоми нашри муфассали барномаи иттилоотии ахбор. саломату хонобод бимонед.